RPN provincial stations. Mas pinalakas. RPN Radio Philippines Network. DZRL Batak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. Sa paglipas ng panahon at sa darating pang mga taon, marami mang pagsubok ang ating naranasan. Ngunit patuloy pa rin tayong sama-sama at dalangin anuman ang mga balakid sa ating daan. Ito'y ating malalampasan na may pag-asa at taos-pusong pagpapasalamat at pagpapakumbaba. Kami po ay bumabati sa inyo ng isang maligayang Pasko at manigong bagong taon mula sa kauna-unahang himpilan ng radyo sa lungsod ng Iriga at Rinconada. Ito po ang RPN DZKI Radio Philippines Network Radyo Ronda Iriga. Maraming salamat po. Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas Day. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, madangog na sa programang Barbareta Sinlatika Makonsuelo. Talagang kakaiba. Barbareta Asinlatika. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda
Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon, pamong pumakabloom, tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulog-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung madumi man siya. Hello, right for blue. Isa labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung madumi man siya. Hello, right for blue. Isa labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng patibay, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tupod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Start to. Smart dishwashing paste ko! Start to. Pritong ulam na masebo, plato kaldero. Ang galing for everyday! Arog ka yan, pag Smart ang Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya, wow, white roses. White rose papaya. May glow up with the white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Are you in need of compassionate and expert medical care? Look no further than GSAC General Hospital Incorporated, where your health is our priority. GSAC General Hospital Incorporated has a team of dedicated and skilled healthcare professionals committed to delivering the highest quality care to you and your loved ones. GSAC General Hospital Incorporated offers the following services: 24-hour ER services, internal medicine services, pediatric services, OB/GYN services, anesthesia services, ENT services, emergency medical services, X-ray, ECG, and laboratory services, numerous clinic services,
pharmacy, outpatient services, and state-of-the-art hemodialysis services. GSAC General Hospital Incorporated is also PhilHealth accredited. GSAC General Hospital Incorporated is located at Block 5, Barangay Road, Babaw, Sorsogon City. For inquiries, you may visit the official Facebook page, GSAC General Hospital Incorporated, or call the cell phone number 0970-311-7306. GSAC General Hospital Incorporated, the healthcare you can trust. Namamas ko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, Mantinino, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog gan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. Nasalanta ka man ng bagyo o lindol, may paraan para makabangon. Kasama mo si M. Luwalier sa bawat hakbang. Kung kailangan mo ng dagdag pondo sa bahay o kotse, nandito ang ML Quick Cash Loan, Car Loan at Home Loan. Mas madali, mabilis at siguradong maaasahan. Kaya sa bawat laban ng buhay, may katuwang kang totoo. Punta na sa pinakamalapit na M. Luwalier branch today. Ang tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ako si Marisa, 62 years old. Nakakapanlumo ang feeling na parang unti-unting lumalabo ang paningin mo. Sa edad ko, akala ko normal na ang paglabo ng mata. Pakiramdam ko, may ulap na laging nakaharang at nakakasilaw ang bawat ilaw. Pero nagbago ang lahat nang nalaman ko ang iBerry. Dahil sa natural na sangkap nitong iBright at Bilberry, sinubukan ko at hindi ako nagsisi. Unti-unti kong napansin na mas malinaw na ang mga kulay at hindi na sakit sa mata ang liwanag. Wala na yung pakiramdam na may ulap. Salamat sa iBerry. Wala lang maging hadlang at sa paningin mo. Hanapin ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, pamumpumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, kung panumin masya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Kung panumin masya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, ikaw ba'y sigurado? Ikaw ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap.
So, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arong kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya Wow White Cookies. White Rose Papaya Wow White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 0. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of two. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa iyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasing Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial Corporation ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy processing, grains and machinery center, vermiculture, agriculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang dairy box store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Uno, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontak mo kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng babasing Anthony Cooperative. Magandang araw po sa inyong lahat. Minamahal naming kababayan, ang Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station ay muli pong nagpapaalala na atin pong pagandaan at iating ligtas ang ating pagsalubong sa bagong taon. Huwag po nating kalimutang isalang-alang ang kaligtasan natin at ng mga minamahal sa buhay. Narito po ang ilang paalala. Una, mahigpit nang ipinagbabawal ng pamahalaan ang paggamit ng mga paputok sa bisa ng Executive Order No. 028 na pinirmahan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Maliban na lamang sa mga lugar na itinalaga bilang community fireworks display areas. Gumamit na lamang ng turotot at iba pang mga bagay na gumagawa ng ingay. Pangalawa, magtanong sa inyong barangay kung saan ang itinalagang lugar para magpaputok. Lahat ng mga nagnanais mag-organisa ng fireworks display ay kailangan kumuha muna ng permiso sa kinauukulan at lalo na sa Bureau of Fire Protection. Pangatlo, ipinagbabawal po ang pagsusunog ng goma o gulong ng mga sasakyan. Bukod sa nagdudulot ito ng polusyon, maaari rin itong pagmulan ng sunog. Pang-apat, mahigpit na nagpapaalala ang Bureau of Fire Protection sa pinsalang maaaring idulot ng paputok at pailaw, lalong-lalo na madalas itong maging sanhi ng sunog na tumutupok sa buong pamayanan. Tandaan, mas masaya at makabuluhan ang ating pagdiriwang kung tayo ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Para sa anumang katanungan at sa sandali ng sunog, maaari lamang ay tumawag sa numerong 0918-241-7423 o 0920-986-1460 o i-dial ang 911. Kami ang inyong BFP, Bumbero Friend palagi, nakahandang pangalagaan, kaligtasan ng mamamayan. Na
mamas ko po! Siguruhing safe at healthy ang celebration with your family. Narito ang ilang tips para sa malusog at likas na Pasko. Tamang pagkain, ehersisyo at disiplina ang kailangan para sa isang healthy handaan. Iwas paputok para iwas disgrasya at sakit. Para be healthy, don't drink and drive. Gawing ligtas ang Christmas dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay ay mahalaga. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ang Pasko simbolo nin kapakumbabaan, pagkamuot, asin pagkasararo, lugod, bakusan ng mga material na regalo, an ikaugma, kundi ang espiritu ng Diyos na sa tuyang parang tubos. Ang mensaheng niya katod sa Indo kan mga binasunod. Honorable Milnan R. Moralio Azanza, San Isidro, Irigas City. Dr. Renz Z. Nonato, San Pascual Buhi, Camarines Sur. Attorney Rico G. Borromeo, San Isidro, Irigas City. Jean G. Vera, Seafoods Trading. Stall number 37, Public Market, San Francisco, Irigas City. Leo Joshua Marcel Jorel O. Kaayaw, San Isidro, Irigas City. Jose Manrique Oralio, San Isidro, Irigas City. Nestor M. Andalis, San Agustin, Irigas City. Naging Pool Water Refilling Station, care of Mr. and Mrs. Polly and Anak Bagaporo and family. Zone 2, Highway 1, in front of San Isidro Elementary School, San Isidro, Irigas City. Architect Sofronio Sani B. Maestrado and family. Butawan, San Roque, Irigas City. And Corina M. Lagyap and family. City of Dublin, Republic of Ireland. Sa Indo Pugabos, Jos Mabalos. Merry Christmas and a Happy New Year to all. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. Ang espiritu kan Kapaskuhan ay sumisimbolo sa araw ng kasiyahan, araw-araw na pagbibigayan at pagmamahalan, isang maligaya at mapayapang Pasko sa ating lahat. Mensaheng hatod sa satuya ng mga minasunod na sponsor: Lalas Boutique and Mini Mart, PGSN Store, Siramag, Balatan, Camarines Sur, and Amang Ingo Gasoline Station, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Leaders Cafe with branches at Nabua, Goa, and Ligao, owned and managed by IB and Hiriwab. Opens daily 9 a.m. to 9 p.m. Milestream Water Refilling Station and Milestream Variety Store, located in front of Balatan Municipal Police Station, Balatan, Camarines Sur. Binsnet Canteen and Catering Services, Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Maria Cecilia Wabanyeria, Chat Barbosa Clothing Line and Cucinas Catering Services, Barangay Siramag, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Miss Charito Labilles Barbosa. Mangientes Beach Resort, located at Pararaw, Balatan, Camarines Sur, owned and managed by Ma'am Adele Pahardo Mangiente and Blisilda Mangiente Alibado. Police Major Engelbert L. Toraldo, Chief of Police, Bao Municipal Police Station, Bao, Camarines Sur. Honorable Mark Nino Pamakasano, Municipal Councilor, Balatan, Camarines Sur. Attorney Domingo Jun Saldo, Municipal Treasurer's Office and Municipal Administrator, LGU Balatan. Maligayang Pasko, asin manigong bagong taon sa Satuya Pugabos. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok na ating pinagdaanan, ang Pasko ay nagsisilbing matamis na paalala na laging mayroong pag-asa at bagong simula. Maligayang Pasko at manigong bagong taon
sa ating lahat. Mensahe and mga minasunod. Attorney Shai Pardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Oh My Gas Gasoline Station, located at Zone 7, Barangay Duran, Balatan, Camarines Sur, and Kaloy Store, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur. Owned and managed by Mr. and Mrs. Kaloy and Bibilin Porlante. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy's Barbershop, Siramag Poblasyon, Balatan, Camarines Sur, located at the back of Kaloy Store, inside Balatan Public Market. Kaloy Spam official Facebook page. Sa Indopogabos, maligayang Pasko, asin manigong bagong taon. Lugod magkaidwa kita kan maugmang pagsabat kan kapaskuhan. Anuman ang satuyang mga inagihan, daay kalingawan ang magsarig sa satong mahal na kagurangnan. Minsaheng pamasko halis sa minasunod. Ngo and Sons Trading, San Roque, Iriga City. Masuso Spring Resort, Pool 2, San Isidro, Iriga City, care of Mr. Boboy and Milet Robles Moralio. Iriga Shell House. Luke's Trading, San Isidro, Iriga City. Zion Castle Hotel and Reception Hall, San Isidro, Iriga City. Jeta Reyes Salon for Men and Women, San Nicolas, Iriga City. Multi-brand distributors, San Roque, Iriga City, owned by Mr. Richard Bonacqua. Hoop Life Sports Apparel, San Isidro, Iriga City, care of Anjo Robles Moralio. All-in-one convenience store, grocery and payment center in front of Iriga Central School, San Nicolas, Iriga City. Also sell milk tea, iced coffee, and a student rice meal at very affordable prices. Owned and managed by Bimbom and Coli Oliva. Lucky Best Enterprises, San Roque, Iriga City. Egay Catering Service, San Nicolas, Iriga City, care of Egay Singh. Fruits Coca, LCC Lobby and Iriga City Plaza, Mr. Drew Valle, sole proprietor. Bicolandia Glass and Aluminum Supply, San Miguel, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Arnel Tan. Iriga Metal Forming, San Jose, Iriga City. Segara Technological Colleges, Francia, Iriga City. Julio Victor Marlo Segura, School President. Burias Gas Station, located at Buhi, Pulangi Road, Zone 3, San Isidro, Buhi, Camarines Sur. Iriga Joe Auto Supply, care of Michael Ngo, San Miguel, Iriga City. Charms Beauty Lounge, Ortega Street, San Roque, Iriga City, care of Nicky Charmaine Bronjal Alfilo. Shakey's Iriga, San Roque, Iriga City, care of Roel Rasco, Restaurant Manager. Rockstone General Merchandise, San Nicolas, Iriga City. Myra's Native Products, Market Site, San Francisco, Iriga City, care of Mr. and Mrs. Hector and Myra Valenzuela. And MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Maugmang Pasko asin progresibong bagong taon. Isang mainit na pagbati sa inyo ngayong Kapaskuhan. Naway maramdaman nating lahat ang tunay na diwa at simbolo ng Pasko. Pagmamahalan, pagpapatawad, pagbibigayan at pagkakaisa tungo sa isang matahimik at maunlad na buhay ngayon at sa susunod na bagong taon. Mensahe mula sa sumusunod. Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Acting Director, Philippine National Police Academy, Silang, Cavite. Camarines Sur Police Provincial Office, Police Colonel Virgilio Olalia Jr., Provincial Director. Tribo Oida, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Iriga City Police Station, Police Lieutenant Colonel Jeric Don Sadia, Acting Chief of Police. Nabua Municipal Police Station, Police Lieutenant Colonel Santos Tagumata Jr., Chief PSMU, CSPPO. Pasacao Municipal Police Station, Pasacao, Camarines Sur. Police Major Michael Vincent Fortunado, Acting Chief of Police. Police Major Andrew Alcomendas, CSPPO.
Camarines Sur, 1st Provincial Mobile Force Company, Barangay Tara, Sipocot, Camarines Sur. Retired Police Brigadier General Elmer Mora, Dean, College of Criminology, Segura Technological College, Francia, Iriga City. Retired Police Captain Miguelio Borromeo, Zone 6, Springfield Subdivision, San Miguel, Iriga City. Police Lieutenant Anora Silva Ortega, Operation Officer, Nabwa Municipal Police Station, Nabwa, Camarines Sur. Police Executive Master Sergeant Jerry P. Buena and Family, Batu, Camarines Sur. Intel Operatives of Iriga City Police Station. Bureau of Fire Protection, Iriga City Fire Station, Fire Chief Inspector Junjen Novella, City Fire Marshal, and Police Captain Mark Anthony Cledera, Acting Chief of Police, Batu Municipal Police Station, Batu, Camarines Sur. Maligayang Pasko at masaganang bagong taon. May this Yuletide season brings joy, peace, and prosperity to your loved ones and family. A Christmas message is being brought to you by the following: Marieta A. Nacario, Population Program Officer, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. New Moralio Enterprises, Market Site, San Francisco, Iriga City. Pit Stop Gasoline Station, Santa Cruz, Iriga City. Vicente Forbes, 377 Zone 1, Santo Domingo, Nabwa, Camarines Sur. Priscilla M. Caro, number 13 Lilac Street, DJBS, Sucat, Muntinlupa City. Engineer John Michael De Villa Buena, San Francisco, Iriga City. Marivic Clavillas Mazo and family, number 269 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Mr. Randy and Cristina Ampungan, San Agustin, Iriga City. Donomy I. Gonzaga and family, San Miguel, Iriga City. Chati Maestrado, number 260 Coral Street, San Isidro, Iriga City. Telma Adriatico, Lomentigar, Ricomio, Kent, Washington. Lizelle Turla, Clotario, Londres Allen, Northern Zamar. Richie De Villa, Golden Angel, Sales Director and Golden Heaven, Iriga San Agustin, Iriga City. And Bernard Pioquinto and family, Denmark. Merry Christmas and a prosperous New Year to everyone. Wrap yourselves in the warmth of holiday hugs, dance to the rhythm of jingle bells, and indulge in the sweetness of festive treats. May the divinity and purity of the Christmas and New Year festivals make your lives holy and meaningful. Merry Christmas and Happy New Year in advance to all the listeners of RPN DZKI AM 1322 kHz Radio Ronda, Iriga City. This is a message coming from the following sponsors. Major sponsors: Engineer Romeo Dondon Simonay and family and Cirillo Monay family of Tallahassee City, State of Florida, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. And Kevin Anthony O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Minor sponsors: Arlene T. Pagirigan, Naga City, Camarines Sur, Feliza T. Monay and family, and Coriano Monay family of Great Rapids City, State of Michigan, United States of America, and San Nicolas, Iriga City. Christine O. Martinez, City of Dublin, Republic of Ireland, and San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Rodrigo and Edita O. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Caldi's Kitchen, owned and managed by Josue T. Serrano and family, Ateneo Avenue, Bagumbayan Sur, Naga City. Romeo H. Oida Jr. and family, Nabwa, Camarines Sur. Bubalab Food Services, care of Rechilda M. Baluca,
Extension B, CNB Circle Mall, Liwasan Kalayaan Avenue, Marikina City. And Barangay Kagawad, Eugene M. Bagapuro and Family, San Nicolas, Iriga City. Thank you and happy holidays to everyone. Wishing you happy holidays filled with peace, love, and joy. And may the spirit of Christmas fill your heart with gratitude, kindness, and hope. Greetings from Attorney Laila M. De Lima, Representative ML Party List. Honorable Judge Timoteo Pangad Jr., RTC Branch 60, Iriga City. Attorney Maharlika Ramon Waferina II, City Administrator, LGU, Iriga City. Honorable Vice Mayor Edsel Serrano de Maywat and family, Iriga City. Mr. and Mrs. Roger and Lilibet Magalaksa and family, San Francisco, Iriga City. Attorney Leo Arnel M. Kaayaw and family, San Isidro, Iriga City. Engineer Nona Vanessa Monponbanwa Santiago, City Tourism Officer, LGU, Iriga City. Mrs. Maridel Verosa, Head, City Social Welfare and Development Office, LGU, Iriga City. Engineer Eddie Belmonte, Head, Office of the City Engineer, LGU, Iriga City. Mrs. Marlene Velasquez Portella, City Budget Officer, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and family, San Agustin, Iriga City. Honorable Municipal Councilor Rodolfo Pong Ramos, Batu, Camarines Sur. Municipal Councilor Jeff Matsarap Lianza, Nabwa, Camarines Sur. Engineer and Mrs. Pobleo Ebron Cortez Jr. and family. Engineer and Mrs. Eves Igana Cortez and family, Inorogan Street, Santo Domingo, Iriga City. Mr. and Mrs. Mix Biaris and family, Nabwa, Camarines Sur. Punong Barangay Eduardo Di Maywat and family, Perpetual Health, Iriga City. Maria Janet Hapa Iguenga, Branch Head, Social Security System, Iriga City. Mrs. Christy Albia and family, San Nicolas, Iriga City. Maria Gracia Ibarientos Sanao and children, Chin Chin and Noy Noy. Indian Sikh Community care of Pashi Singh. Engineer Roger Sorilia Dasa, San Jose Nabwa, Camarines Sur. Licensed Civil Engineer, Licensed Real Estate Broker and Appraiser. Contact number 0998-990-5521. Architect and Mrs. John Christian Di Maywat and family, San Nicolas, Iriga City. And Rinconada Bar Association. Merry Christmas and a prosperous New Year! Ngunya na kapaskuhan, sa tahaw kan sa tung kaumahan, dahita man lugod malingawan, ang tunay na diwa kan Pasko, iyo ang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan, bilang sarang umboy sa sarsab. Pinapagirundong ang pagiging mapagkumbaba, sagkod mapagpasalamat sa gabos na biyayang naresibi sa patapos ng taon. Sa ngaran kan University of Northeastern Philippines asin bilog na pamilya Alfilor sa Iriga City. Ini po si Atty. Pichi Alfilor nagpapaabot ng mahugmang Pasko asin mauswag na bagong taon. An kaugmahan lugod, makamtanyato, an katuninungan magdanay lugod sa tuyang mga puso. Ngunyan nakapaskuhan, laom niyamo an sa indong kaligtasan. Pamaskong mensahe, hali sa mga binasunod. KJCL Home Enterprises, San Francisco, Iriga City, Punong Barangay, Teofilo Ibarreta, and Barangay Council, Santo Domingo, Iriga City, Mr. and Mrs. Henry Botor and family. Botor Store, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Alcera Turla, Dubai, United Arab Emirates. Mr. and Mrs. Ray Ivan Robichu, Zone 3, Calle 2, Santa Cruz, Iriga City. Mr. Ricardo Tagum and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Contud Boys, San Miguel, Iriga City. And Corina M. Lagyao and family, City of Dublin, Republic of Ireland. Mogmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Lambang Sao.
Marhay na aldaw po sa Gabos. Sa ngaran po kang Bato Municipal Police Station, ako po si Police Captain Mark Anthony Oclidera, Acting Chief of Police, asin ang Gabos na kapulisan. Kami nagpapaabot nin maugmang Pasko. Dakulang pasasalamat sa saindong suporta. Arami na bakong perming madali, pero sa tabang nindo, nagigibumian sa muyang trabaho. Sa Kapaskuhan na ini, lugod magkaigwa kita nin katulinungan, kaugmahan, asin pagkamuot. Asahan nindo na kami padagos na maglilingkod din tapat. Lugod, ang Pasko magdara nin karahayan sa saindong pamilya. Kami sa Bato MPS, perming yaon para sa saindo. Mag-ingat kita Gabo sa pagsilibrar. Liwat, maugmang Pasko, asin manigong bagong taon sa Gabos. Hale sa management and staff kan RPN DZKI Radyo Ronda. Kami nagpapaabot sa Indo nin Mogmang Pasko asin moswag na bagong taon 2026. Asin siring man ang mga minasunod. Aude Jose de Villa, retired Philippine Air Force Major, Zone 2, San Jose, Irigas City. Mr. and Mrs. Ignacio Serrano de Villa and family, San Isidro, Irigas City. Barangay Council o Barangay Santa Cruz Sur, Irigas City. Christy Lynn, San Diego, California. Arlene Avila Maestrado, Arlene and Kranz 2, Maestrado Store. Zone 4, Market Site San Francisco, Irigas City. Engineer Erlinda Maestrado and family, number 260, Coral Street, San Isidro, Irigas City. Ani A. Mago and family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Irigas City. Sa Indo po Gabos, maging matunino asin mog malugod ang Kapaskuhan sa Lambang Familia. Merry Christmas and a Happy New Year to one and all. Ang mga kasama, halina, halina, mag-aalay ng panalangin. Hali po sa Indong Manay Laila de Lima, Marhay na Pasko, asin manigong bagong taon po sa Indog Gabos. Pirmi po akong nagpapasalamat sa Diyos sa Indong dai na uubos na pagtitiwala asin suporta gikan pa kaito sa god mo niyan. Muli po, marhay asin makahulugang selebrasyon po sa Indog Gabos. Diyos mabalos. DWIZ 882 at RPN Provincial Stations. Mas